inshuti zacu mudukurikiye kuri Makida Media Rwanda ndetse no kuri Dasohiro TV tubanje kubasuhuza cyane muraho neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira namwe twibanda ku ntambara ishyamiranyije leta ya Kongo ifatishijwe n'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23 aho byahinduye isura. Uyu munsi byahinduye isura aho uwafashaga noneho yabaye uwatakwa. Twibaze ngo uwafashwaga noneho araza gukora iki? Uwahigaga yabaye umuhigo. Uwahigaga yahindutse umuhigo. Reka rero twanzike n'ikiganiro cyacu ni karibu, ariko ukurikije ibi bintu kubibona sinzi kubibona wowe uraza gusangiza abadukurikiye ibi bintu uko bihagaze nuko uri kubireba mu minsi ya none. Yego, intambara yatangiye gake tugira ngo irahita irangira. Ndibuka ko batangira baturuka i Bugande bafashe Bunagana, tukagira ngo Bunagana barayibakuramo, bigenda bikura bakuramo Goma, bati 5 jours nizo nkeya, none umwaka ugiye gushira. Hanyuma uyu munsi rero Uvira nayo urabona yuko irageramiwe cyangwa se nayo irasumbirijwe n'inyeshyamba za M23. Abarundi n'abakongomani ba M23 ubu bari kubagana, bari ko mbyita sibyo? Yego, bari kubagana rwose, haracu wambaye. Intambara igeze aho ikomeye ariko buri igiye kurangira. Baravuga ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Uyu munsi abakomando urugamba rwa Uvira rugiye kurangira. Ibiri ku binyamakuru bitandukanye bavuga ko abakomando budushoka bamanutse ku misozi ya Uvira. Abo ni abakomando ba M23 n'abakomando b'u Burundi nabo bamanutse. Ntumbaze rero utwo dushoka hagati aho ngaho barabagana nyine utanga undaramurangiza hagati aho ngo uhombya ni uhomba. Ariko iyo winjiye ku mpamvu nyamukuru y'iyi ntambara yahinduye isura aho uwahigaga yahindutse umuhigo. Uyu Murundi arimo arapfikina na M23. Ikibazo nk'icyo wenda umuntu wakidusubiza neza ni niyo ngabo. We na shebuja General Ndayishimiye, niyo ngabo nawe ni General ngira ngo General de Brigade, simbyibuka neza, ariko ntabwo ari General Furu. Nibo bakidusubiza icyo bari gupfa na M23. Gusa wenda icyo umuntu yavuga yatekereza icyo bapfa ni uko M23 iri kurwanya inshuti yabo, kuko bagiranye amasezerano yo gutabarana. Yego, ngo rero ubwo icyo gihe iyo bagiye hariya hakurya barwana nk'abakongomani, kuko Kongo irimo irarwana n'abaturage bayo aribo ba M23. ngira ngo mwimirwanire, ngira ngo n'abarundi baba bambaye impuzankano za leta ya Kongo. Oya, barwana nk'abarundi. babikoze mbere igihe bari bakiri muri cya gikorwa cya Tafok cyo kugarura amahoro cyari gihari. Noneho bagenda nk'abagiye kugarura amahoro, ariko bakajya bihisha mu ngabo za Kongo bakajya kurwana na M23. Ni nawe M23 yafashe bamwe muri bo. Sinzi niba ahubwo isanga na abarundi bamwe Scovia yagiye kuvugisha kuganiriza, sinzi ahubwo niba baratashye. Icyo gihe rero abarundi barwanaga bambaye imyenda y'abakongomani, ariko uyu munsi noneho bararwana nk'abarundi ku mugaragaro, bagenda bambaye impuzankano z'u Burundi nk'Uburundi buri gufata Kongo. Iyo tugarutse inyuma kandi biremewe nyine, amategeko mpuzamahanga ibintu arabyemera, bakoranye amasezerano. Yego. Uyu munsi urugamba rwahinduye isura kugeza naho noneho ibisasu biri kuva i Burundi bigwa mu Rwanda. Kandi uzi neza ko niba ujya ukurikirana amakuru cyane, hari umwuka utari mwiza hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi. Ariko ni igisasu kimwe cyonyine cyaguye. Ariko icyo gisasu cyaguye mu Rwanda, ntabwo cyaguye i Burundi cyangwa kigwe muri Kongo aho bari bagitumye. Nta nubwo wavuga ngo umusirikare wo kuri iriya mbunda ntazi gukoresha coordonnées géographiques ngo ananirwe gutandukanya Burundi n'iki n'u Rwanda. Urumogi akabivangavanga, kandi ikindi buriya hari ahantu bari kurwanira na gace kari bahurira hari ibihugu bitatu, Kongo, Burundi ndetse n'u Rwanda. Birashoboka rero ko umuntu ashobora kubera stress bitewe nuko ataryamye ngo asinzire neza, akaba yakora ikosa akibeshya, icyo gisasu kikamucika
kikagwa mu Rwanda kuko nta kindi cya kabiri cyagarutse. Cyangwa se bikaba nanone yaragize umujinya kuko wumva yuko aba barwana bavuga yuko ngo bari kurwana na RDF, akaba yagira ibintu byo kuba ari primature atuzuye mu mutwe mu bijyanye n'igisirikare, akarwanisha umujinya aho kugira ngo arwanishe tekinike z'abasirikare, akavuga ati n'undi n'abanyarwanda reka naho ndoheyo, akacyoherezayo. Ntawamenya ibyo ari byo. Rero buriya twabimenya aramutse yongeye, nibwo twamenya icyabiteye. Naho ubu ngubu ntabwo twamenya icyabiteye. Nari natangiye kwishyushya mvuga ngo ikintu cyose cyakwataka igihugu cyacu nanjye ngomba kujya gutabara. Ntukakifuze, icyiza ni uko kitahaba ntikikabeho. Ariko ngo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Tugarutse rero ku ngingo yacu y'uyu munsi, aho iki gisirikare cya Kongo gifashijwe n'iki Burundi bihanganye na M23. Uyu munsi uyu mujyi wa Uvira bari barawuryamyeho, bawuryamyeho Abarundi, kuko uyu mujyi umanukira i Burundi winjira i Burundi nyine. Gufata Uvira ni nk'uko wafashe Bujumbura, kuko harimo ibirometero bitarenze 6. Ntabwo ari nko wafashe Bujumbura. Bavuga ko kugera Bujumbura kubera yuko M23 ntabwo ntekereza ko ikeneye kujya i Bujumbura, ahubwo buri impamvu Abarundi baryamye kuri Uvira niyo nzira banyuzamo boro bari kwiba muri Kongo. Kuko rega buriya natangiye nkubwira ko ngo bafitanye amasezerano yo gutabarana. Yego. Ariko ibintu byo muri iyi si muri iki gihe nta muntu kugirira neza nta nyungu gutezeho. Kirazira. Hari amafaranga bavuga yuko Tshisekedi yemereye Ndayishimiye, ndetse mu minsi ishize ngo yaragiye no kwishyuza abamuha divayi aranywa arasinda. Ndayishimiye yatishyuwe yibagiwe icyamujyanye. Nabuze umuntu umpa amakuru neza, ariko yarasinze pe, yasindiye Kinshasa. Yego yarasinze. Hanyuma rero hejuru y'ayo mafaranga ingabo z'Abarundi ziba n'amabuye. Yego. Inzira rero yo gutwara ayo mabuye muri ya makamyo ubona Ndayishimiye amaze iminsi yifotorezaho ngo yashoye amabuye ngo bacukura, ni Uvira. Hari ahantu rero uriya mupaka niba ubroka, urabona barakagenda bakazenguruka no kuri Tanganyika. Deja arabasigaye umupaka, ubwo nta hantu Burundi buraba bugikora ku mupaka na Kongo. Ubwo bashaka gutandukanya umupaka uhuza Burundi na Kongo. Hari Kavimvira niba n'ahandi simbibuka ko hitwa. Hagahita hajyamo, ubwo ikaba ari umupaka uhuza M23 n'u Burundi. Yego. Noneho icyo bakeneye muri Kongo kikagomba kunyura mu matware mu maboko ya M23 kikabona kubageraho. Baramutse babinegosiye byakunda, byashoboka. Ariko rero ntabwo ibisize urusenda nyine ibintu by'ingengabitekerezo y'amoko baracyabigendaho cyane Abarundi. Ubundi kibazo ni nacyo kibazo gihari, ubundi nicyo kibazo gihari. Yego. Tugarutse inyuma nk'umuntu ureberera ibi bintu, so kubirebera ahubwo ni ukubireba. Twe turabireba ntabwo tubireberera. Aho kureberera ufite n'inshingano zabihagarika burya. Ibi bintu twitegereza tubona biri kugira ikibazo ku mutekano w'akarere. Nitugaruka ku masezerano yasinywe, ariko naho ngaha hakwiye amasezerano nanone ashobora gutuma ibintu bigenda gake cyangwa se bikanahagarara, kuko na byamaze gufata impande 3. Amasezerano ahari ni n'undi nariya barimo ya Doha, niyo ashobora kuzatuma iyi ntambara igiraho yerekera. Ariko ubu nta cyerekezo gihari, cy'intambara. Iyo urebye mu karere, Abagande bari muri Kongo, ariko nta bahuriye na biri. Ibi barabyitarukije cyane, bafite ibyabo bari kurwana. None winjira, ariko barimo Abarundi bari gushaka gukururira cyane u Rwanda mu intambara, bari kurwana na M23. Gute? Buriya iyo umuntu agushotoye, erega hari igitangazamakuru ejo nasomye kivuga ko Abarundi kurasa kiriya gisasu basabye woda yo kurasa mu Rwanda, kuko ngo imbaraga, wabonye ko hari igisasu bateye, iriya systeme ya iburizamo ibisasu irakimira. Barashe ibisasu 3, bibiri systeme irabimira, kimwe kiza kigwa mu Rwanda.
bakavuga ngo byanze bikunze ngo M23 sisiteme yabimiraga ariko si y'u Rwanda ni ya M23. ni ya M23 ariko bo bakavuga ko systeme yabimize ari systeme u Rwanda rwajyanye muri Congo rukayiha M23 barashikira gisasu nkuko batangiye bivuga kubw'umujinya bashaka kugira ngo bakurure u Rwanda mu ntambara rurase ariko basanga u Rwanda ntiruhubuka. Rero iyo ukurikiye usanga iyi ntambara atari ya Congo n'u Burundi na M23 ahubwo ni intambara y'akarere. Iyi ni y'akarere. Ibi y'akarere igihe Tanzania ifitemo abasirikare abo baratashye sibyo, igihe u Rwanda rufitemo abasirikare abo ntabahari sibyo, igihe Uganda ifitemo abasirikare ba Uganda aho bari turahazi, abantu bari kurwana ni M23 ni abarundi ni abakongomani n'abazarendo na FDLR. Bivuze ko ari abakongomani barimo barwana n'abakongomani ahubwo abarundi bagiye gufasha abakongomani kwica abakongomani. Abakongomani bari kurwana n'abakongomani bashyigikiwe n'abarundi na FDLR. FDLR ni bande? Abanyarwanda. None niba FDLR ari abanyarwanda ni abanyarwanda ariko batatumwe n'u Rwanda bigometse, wigira nkaho FDLR iri kuri side y'u Rwanda kuko ntabwo yatumwe n'u Rwanda. Aho rero ntabwo ari igihugu, ntabwo rero iyo wahita intambara tubita abacanshuro se yaba intambara, ibyo ntabwo wamenya uko ubita kuko bashobora kuba bariyisa abakongomani sibyo. Intambara rero icyo ndi kuvugaho wahita y'akarere mu gihe u Rwanda rufitemo abasirikare, Uganda ifitemo abasirikare, Tanzania ifitemo abasirikare, yewe na Kenya ndetse na Somalia nayo ifitemo abandi. Iyi ntambara ari impamvu uvuga ko ari y'akarere yamaze gushyamiranya ibihugu bitatu. Gute? Yamaze gushyamiranya u Burundi n'u Rwanda. Dore ko na n'umubano bisanzwe binafitanye mwiza. Ntabwo bashyamiranye kubwiriya ntambara. Ikibazo gihari u Burundi bwafunze imipaka n'ingufuri z'igare sibyo. U Rwanda rwababwiye yuko igihe bazashakira bazagira gute bazazikuraho. Nta kibazo bagira. Waza ukajya muri Congo. Congo ikibazo igifitanye na M23. Urumva? Kigitwerera u Rwanda. Ibyo ni bibareba ntabwo mbizi, ibyo ni nibisanzwe. Urumva kuko uri kuvuga situation y'uyu munsi. Nuko nyine situation y'uyu munsi deja. Situation y'uyu munsi rero ahubwo umurundi n'umukongomani wa M23 bari kubagana. Bari kubagana pe. Urugamba rugeze aho rukomeye, bivuze yuko niba ari na target M23 yihaye gufata ahantu runaka ubwirenda kuhafata kubera yuko urugamba rwakomeye. Nta n'ibyumweru biri bushire iyi ntambara idahagaze. Oya Uvira M23 irayifata. Nyine intambara yahagaze kuko yamaze kuyizenguruka, kuko amakuru ahari nuko M23 yamaze kuzenguruka imisozi yose iri hejuru imeze nk'iri kuri antene, kandi iyo umuntu yagutanze kugera ku musozi mu rugamba aba yagushoboye. Intambara yahita irangira. Tugarutse inyuma, iyi ntambara kugira effect cyangwa se ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage mu karere. Akivuga karere ushaka kuvuga ikintu kinini kandi ni ikintu kinini. Erega turi mu karere k'ibiyaga bigari, dufitemo ibihugu bingahe? Dufitemo u Rwanda, dufitemo Burundi, dufitemo Congo. Ntabwo iyi ntambara ifite, hari abantu bamwe bo mu karere itareba na gato. Ese umunyakenya umubwiye ako mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo dufitemo Kenya? Umunyasomalia simubwiye ntabwo aho ngaho turiyo. Iyo tuvuze mu karere k'ibiyaga bigari dufitemo u Rwanda, rero hari uwumva East Africa. Ndi kuvuga le pays de Grand Lac cyangwa se ibihugu biri mu gace k'ibiyaga bigari. Dufitemo u Rwanda, Burundi na Congo. Ntabwo rero hano imibanire yamaze kuba umwako kubera iyi ntambara naye makimbirana ari hariya. Umurundi ari kurasa umu-M23 yumva ko ari kurasa umunyarwanda. We ntabwo yumva ko ari umu-M23 bari kurwana. Waruzi yuko uyu munsi ubizi isaha turi kuvugana sibyo? Abacuruzi bari kwambuka bajya Igoma bava he? Ku Gisenyi. Oya, iyo mibanire ntayihari, ariko Igoma bajyayo. Igoma ni mu matwari ya M23. Ibukavu ntibajyayo. Bukavu bajyayo ni muri M23. None se abarundi bo ntabwo bajya hariya Uvira se? Uvira barajya ariko ntibaharenga. Abarundi ntibarenga Uvira.
kandi Uvira irimo M23. Ahandi barajyayo kugira gute ko ari mu mashyamba, niba abarundi bacuruzanya n'abakongomani Uvira, sibyo? Erega iyi ntambara ifite ukuntu iri kurwanwa, usibye ko abarundi bari kugeraho bagasa nk'abarengera, ariko ubundi M23 nta kitwaye. Icyo ishaka ni ukwirukana amabandi mu baturage. Ariko yahe mabandi yirukana? Erega haraho nanugera ukabona abasirikare ba Kongo. Ni gute igisirikare cy'igihugu cyitwa amabandi? Inyeshyamba zikita igisirikare cy'igihugu amabandi, ziriya ni inyeshyamba. Niko cyitwara. Oya ntago ari amabandi. Sinzi niba ujya ukurikira neza, ejo bundi umusenateri, ntabwo niba uko yitwa w'umukongomani, yarahagurutse muri sena aravuga ngo ni gute muvuga ngo muri leta murarwanira igihugu, aho mwe mufite abaturage bataka umutekano, murabiba murabambura, sibyo? Nta mutekano bafite, nyamara aho abo mu Rwanda nabo bafashe bo bafite umutekano urutaho muri abasirikare nyabake. Umusenateri wa Kongo wabibajije bati ibi biragaragaza yuko urugamba tuzarutsindwa mu gihe abasirikare bacu bakiba abaturage. Umusirikare arafata imbunda afite inkoko ku mukanda, yibye mu giturage. Aho ngaho rero M23 nihera ivuga ngo turi kwirukana amabandi abaturage, sibyo? Abaturage ba Uvira batangiye guhimba indirimbo ziha welcome M23, zibaha ikaze. Tumurakaza neza gisirikare cyiza, bana biwacu bacunguzi. Ntabwo rero iyo ntambara, ntabwo mbona yuko igira effect ku karere, ahubwo iratuma abaturage noneho bongera kwisanzura kurusha uko bisanzuraga. Reka tubaho umwanya barwane bayirangize, ubundi twe dukomeze ibyacu. Ubu tuvuga ko M23 noneho imeze nkaho ari ikamyo ihetse amahoro. Ni umucunguzi. Ni umucunguzi utari Mesiya w'abakongomani. Mesiya se nyine ntibivuga umucunguzi, ariko ntago ari Mesiya. Uriya ni umucunguzi utari Mesiya. Ya Mesiya by'abanyamadini urumva, ni Mesiya nyine. Reka rero ikiganiro cyacu tugisubikira aha ngaha uyu munsi. Ndagushimiye. Abantu batuze bareka barwane, babaho umwanya rwose, babaho umwanya, babihorere. N'abantu bajya gufotora ahubwo imbunda za M23 babyihorere, mubireke, mudaha umwanzi urwaho. Cyangwa n'abafotora abarundi nabo mubareke, atazagira uvuga ngo wowe warushyigikiwe, ni mubareke bahondane, ndibirangira twe tuzakomeza. Hari umubyeyi mwe yari afite abana babiri b'abahungu, bamaze kugira imyaka 12, undi afite 13, bati turwane. Umusaza arabareba ati murwane, aho uza kumva atsinzwe abivuge cyangwa yiruke. Ariko nabwo ni wiruka ushobora kutabutsinzwe, ahubwo ni wumva utsinzwe zishize uvuga ati ndaneshejwe nzajya mwubaha. Rero M23 nimara gutsindira urugamba cyangwa itsinzwe izamanika amaboko. Nitsindwa yubahe leta, nitsinda leta nayo iyoboke. Oyebwo leta izabireka, izavaho mu nzira M23 yime. So reka rero tubashimire ku bitekerezo byiza muduhaye, kandi natwe hari icyo bitwigishije nk'abantu dukurikira Makida Media ndetse na Dasoiro TV. Bitwigishe kumanika gati wicaye wajya ukamanuka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umanika gati wicaye wajya ukamanuka haguruka. Aho ngaho ntago tuzi icyo bishatse kuvuga, ariko abadukurikiye muze kwandika muri comment ibi bishatse kuvuga iki. Umanika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Ninde wamanitse agati? Kurira n'urwego. Ninde wamanitse agati, ninde ushaka kukamanura? So turabashimiye rero.